makuas sampajak dia na sampajang. Yan ang tanay di papuray. Makiro. Ano nga pura na jamata to? Wah, yung gari arone ka mo. Dia na talaga coret yung zaman na makunray. Makanya ti Pak Guru kibo. Ya kotome matinro ibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 supaya sinin na takko etak de mana kotomo. Itu Pak Burana. Ya ko mapabuting yang kata saray na mapat di mana atau boleh ki mangoto mabela pura ki makareso maga na mapat dililita ya bamu tu baca. Ya tu ni Pak Guru ngi Aisyah ko nabita. Anu pati mah. Tamilawi pembantu nak nabi tamilaw ko Pak Guru lebih makanja daripada tumilawi. Kaya rumah dia nanti tidak fit. Aga nasa nabita. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100. Kaya nabita baca ya lo. Dia matakko. De topa tu nama pat dia lelena. Apa kata tu makunre ko pure matinro na pamoto undo tak kajenna. Madudu nyawa, iya tu baca sebelum matinro tapi sebelum bukan sesudah bangun. Amalan aga Pak Bu magampak-gampang ijaman nama tandre-tandre palanna. Angka tu natarong ngi nabita. Nasaba ni sa nabita kana maponcho numero na umakku mega mo itinro na nanya tuona. Kami ke tinro tanay tu tato. Tanay kini kare. Tati siya tatinro kon ni. Tati siya po. Tati dua. Iya ko tati asara tatinro. Moto ni tati 5. Tati apa? Ko tati asara la ko tati apa siya jam. 7 jam. Napa matinro sa si? Kung matinro 10 jam. 10 jam yang mana? Kung 3 jam yung matinro. Berarti 10, 20 paja tulan na sa sasiwan ni. Agad taja malan manre. Apalagi kung kataw tatay pariwabo piwan ni natinro tatay sarapi lenoto. Napa matinro si tatay si di sangan na pilima noto karemeni. Yate ito kung napulo na taong umuro na patapulo ita lutaw matinro. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Bapak seluruh keluarga besar
almarhum Bapak Haji Abdul Aziz dan juga Bapak anggota DPRD serta para pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin. Dan insya Allah semoga kesemuanya mendapatkan rahmat dan hidayah beserta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situnganna ia ketemu bicara takziah, berarti situnganna ya lengi keistimewaan poliripong Allah Ta'ala tau angkai pasabara itau nakanay musibah amateng. Dan itu pahalanya besar. Makanya situnganna takziah bukan hanya tanya rumah kada ceramah, tapi kehadirat tak nareko angka salah sibin na keluarga ta'li sulori pagmasin po Allah Ta'ala nang kaki hadere untuk mencaji Pak Bura secara ininawana. Itulah yang mendapatkan hadiah pahala besar di sisi Allah. Tapi yang paling pokok situnganna adalah mendoakan almarhum atau almarhumah. Makanya wilau kori di sini yang kayak hadere, walaupun beliau ini adalah peringatan haulnya, mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Jadi ia suratul Fatihah ibaca ini akan pahalana. Jadi bukan ayatnya. Tanya betulan na korang ngemelo ikiring. Tapi yang ingin dihadiahkan adalah pahala bacaan surah Al-Fatihah. Nasabak tasik di huruf rilalan na suratul Fatihah itu 10 hasanat, 10 apalan na di huruf. Ia na romelo ya kiringang lakotomatemi sebagai reski di sisinya mamagi-magi na wad di nalulong syafaat imma gi atajangan asa ginang rilalako burukna makoto parupay mang ananungang asal makan na liwano akhirat mati insyaallah. Magi saya mengajak kepada seluruh jamaah sebab makadai nabita narikogan na ipatapulo umakku si puluh-puluh, kemudian dia berdoa itu setara dengan doa satu waliullah. Jadi narikogan na ipatapulo na tumilodong itu setara dengan doanya satu wali. Narimakona naro pasti ripalawangat ta ang kaitarima pak dongan na. Dengan doa kiriman suratul Fatihah kepada almarhum atau dan almarhumah, kedua-duanya kita kirimkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ila khadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Aziz wa almarhum Haji Syafi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnganna degagacau upa tau matewi narek komace bija-bijanna makareson. Saya pernah membuka semua ayat Al-Quran tentang yaumil akhir dan juga membuka hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat. Jadi situnganna Bapak Ibu sekalian, angka waktu
na degaga sisak guna-guna na waramparang si bawa wija-wija. Al-yawma la yanfa'ul malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak bisa lagi berfungsi. Kega waktu ya ro nareko kama ilino. Na iya panayasa kama lino nareko. Ketika hari kebangkitan itu berarti purani kama lino. Jadi okopya sorry monrito napadega guna na warang parang si bawa wija-wija. Dena si tulut tahu wija-wija menuntut orang tuanya. Tapi ketika di alam kubur ia komo pikir buruk dei patu. Nasaba iya ro alam kubur bukan alam akhirat. Pahamnya? Jadi itu alam kubur ternyata alam akhirat. Makanya sininna decenge angkai tapakangka untuk almarhum itu insya Allah sampai. Kecuali kok alam akhirat nah dia na cocok. Makanya dua nih kesempatan tuh. Nomor si di waktu tuota. Nomor dua nareko angka tahu kiringangi amalak madeceng. Riwat tu mateta. Ini dua kesempatan. Apa ia nakama nalino kemudian dibangkitkan orang di pada masyar sabaran. Yun tu nakala nabita mau pa itawe nareko masih mati. Nasaba dek na paja amalak na di masih berjalan. Dosanya bisa berhenti. Kemudian yang kedua, ang kedua telu keluarganya atau anak-anaknya di milodong. Tapi iya kumakali na bita macilake itay na reko akamaralino pampuno na sabak makasama-sama itay mati na diga milodong. Aja na nakamaralino pa waktu na nakopit. Mati itay ilam matawe diga agad turun. Tidak usah hari kemudian kita bicara. Nasa ko mapilin. Makanya macam itu Bapak sekalian. Kupasangnya kepada keluarga Bapak almarhum Haji Abdul Aziz dengan almarhum Haji Jabi Makada. Taki borangi wakaf Pak Tamatota. Taki borangi. Kadangkala orang tua itu tidak sempat memikirkan ke situ. Makanya dia yang kehadir oke tapakan jati pikiran. Bikin etis sangimaga sijak na nalupai kita kotomate. Na dega gatau tajampang. Jadi si sapi upakoling. Bikin tisang imaga sijak na nalupai kita na rekotomate. Maka dega gatau tajampang. Ini pejabat kepala desa. Lingkungan, anggota dewan, ustaz. Paling nga doon nga sumitetari. Ya kumala daki makanja ampe tamala dapat tumalita lo kepada taruh patawa di jaji doon nga sotari. Tapi ako tomasip ke de sisa gaga ya sisa almaryo ngite ako tomate. Iya. Maka day tomatariolo iya riwat tutum na rekomata jangoko komato amatyangang iya ko wija-wijam mumuran no nga buta chiwali ko. Iya ko taulang ni muran no nga buta rapa ko. Maka anak talagi le harapkan milaw dongang buta chiwali mo betungan na madudong mo papakuragay. Nasaba tuki lagi mandari nalupay ki. Lay kiri lo jupanda makule ya minatalipo ko chapu idina. Ya kupuray kiri nga may SMS manikadalato ni kirimata. Denang ka naku tanatana makala madisi-disi mo ki katuma pura ni gamandre mana satu ki. Aja na nanak tay tanang ili na ang kay tu makoko. Akasya galau tasyareki buruk na tomatot tayo matewe dalam 1 tahun. Akadua milaw masyar taluratu an pulo na solalan na sitaw na akadua milaw syare tomatot talalan na sitaw na manas sa idi mapahangagama mo pi maga pamija-bija tak ko din na pahangagama aja tatajang ni na syare mesti ta sadari ro pa apalagi ko balibolata manitayang pajay.
idi arone makalang kabainay ko idi makun raya makalang kalakay ko. Iya na pujisani ko totoo. Tapi ako tomate pasti juga akan meninggal. Terremoto, makun raya terremoto. Gana siulang pasti mapasa statusnya ko to sudah 1 bulan bapak meninggalkan. Weh. Yan ang kanadu dayawa makome makada sabar kita sa makasih. Ay. Ya. Mesti saya ingatkan Pak. Yan na din na makanja bukong ita pasya los solimon riman rasa. Tasakamaya tu tabaway makokway ulawang niya tapunay o kwe bolata. Dia patunya punay Pak. Itu hanya titipan. Ketika kita sedekahkan, ketika kita manfaatkan, itu baru kita miliki. Yan itu nak kedapat tasawuf iya pa mapunay ko de mapunay. Salama mapunni mo pi de betul mapunay. Betul na. Iya ko ang kamopi kasara na mo katani de betul mo alay hakikin. Tapi ya ko mo berengi kasara na ang kanito hakikin na mo. Karena pahala akan jalan ketika itu disedekahkan dan tidak akan pernah jalan pahalanya, justru akan ditanyakan dari kemudian ketika kita memiliki. Makanya bu aja namegala ada ulawa tetaro. Mak bulawa gang kasiko. Macalak mana ngulun ako lay buting. Pamuli titiyo ko kamanon ko. Tapi dito na ko tau penrangnya dito. Iya. Aja tak ada nanukumustas, iya meli, betul. Sebenarnya perhiasan wanita itu semua tidak nampak. Iya tuh ulawan nama kunrai anu tasuk bumana tuh. Kega nomor si di rantai. Itu kan di dalam. Yang kedua anting itu juga di dalam. Yang ketiga kalung, yang kesana gelang. Itu juga di dalam karena auratnya wanita itu kan ditutup di situ. Itu selain itu hanya telapak tangan dengan muka. Makanya tak subuh mana tulawan nama kunrai. Ia makoko masumanang. Makanya saya wasiatkan, dek na marigaga ang kaulawat tapun, dek na marigaga, tapi jangan berlebihan untuk memakai. Ang kayasa makada sipato. Iya. Paya makoko apa itu sudah jadi masalah. Kemudian upasa toki makadakaon na tapasadiya leta. Makanja tu ko manasa ang kawakapata, manasa ang kapasidakata, to di ilolongan. Na iya ko mabicara pasidak kay tawe, kega agaga palimega apalan na. Pasidaka kami na mega apalan na. Nomor si di dalam hadis Imam Bukhari itu adalah mengalirkan air. Kegayasang ang kamasigi na bangot tawe, idi tanggung sumurbor na. Ya kotannya sumurbor tatanggung atau ang kagalung ang kagaga na paketes asikola pondok pesantren atau sekolah atau panti asuhan na melo makbor makanya kuidi na sabak na pake mak jenne lolongan ni apalang sesawai jenne na miti o kotanay ninong ibere-bere makyapalang matam maiukura na sari makyapalang kemudian turun ke akar tanaman kemudian tanaman itu berbuah maka itu berpahala. Nainung yero nanae patapulo sona patapulo ni na din capo kuatan na. Setiap ibadah yang dia lakukan kita didoakan oleh para malaikat. Itu berkah. Tasakamay Pak, tongang makadaki masoli mungkin makala 20 juta. Tapi cica mi mangongkoso ia panawat di paya talolongan ngapalan na nareko kama ilina. Itu pahalanya. Jadi mestinya macam memang yang makasih aja na di pajama ina. Pak tu tahu Pak dega na jama de na pigaw ina. Na tulilari pahalana. Yan na tunah kada ko surimonri ang kata ko surimonri masela mite di kina ko jama ya maja na ka makalada ga pala mako kada de. Iyaro na na puray mo Pak guru mancaji guru. Mancaji guru ang kamuri na.
Yero pure mo pak guru ngero nana ya noro na pak guru ngaku murid na mancaji guru. Jadi yero pak disangang ya pure mo pak guru ngatatala imalebar di tengah na umai na sabari na amal kang imateru ya na rotulia ko hadiah aku bong Allah Ta'ala pahala. Makira, maka pak termasuk itu kong kagalut tak melona lala tahu tali lalui. Ni kata dia na paham. Nasa kurang itu galungnya. Dia na pahang iya tu. Iya tu galungnya kono talay lalang, iya itu tak punay. Iya tu tasalay matu mau paki ko talay. Isalay wija dali ko ningerang. Makanya yang diwakafkan itu penting. Maka ti katong makasike pa. Mi polay bata galun na dia na melo. Iya. Dia na kurang. Tatamba mi. Nasaba pahalana natasali manamo ya kuidi yo lo mate lakay na lakay baineta manasalakay monre malay ya kuidi baine yo lo mate na baine lakay ta baine monre malay makwami ito iya aja takada na poji kilakay ko na poji sani makokwa ya ko mate masa gede na baine na tuki lagi melo mak baine palay ko mate Dan itu penting saya ingatkan Pak. Kadangkala kehidupan ini kan dia disadari. Siya kaje tanah tu kulino. Sinampalada likul lisain hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabaina sanabita antara 60-70 tahun. Dia namita Pak. Makomoto malolisuki makalwe matoni. Iya. Makomoto apalagi kon kanila sa ito limampi. Na tandra-tandra matangang itu kan nomor si dia nemu bak na ubangnya tandra na itu. SMS na lang kalamaw ito. Yan ang mapat di na ito mato ni ko tumakad de tandra to ito. Iya. Natandra manang ito pa. Maparingarami. Nasabakali gaya punay ito kahapakay mi ito. Tanya hamili. Ito atakalewe hapakay mi. Di gaya punay ito. Mata hapakay mi. Ya kunalay po nga latala nalagay pa kita selesai dia gaga jadi dia tu gaga hak milik pak hak pakai ini yun tu ampay natin nga gamay iruba watak kalewe terutama di makunri aja natapalit te ironita asa dito ji ustaz aja tapalit te nasaba makumimatiro nakibo po nga latala Sukuru kiro pak berena po Allah Ta'ala. Ya komeki pompa-ompa kita lengiban ni cilla. Aja takallu ina patapaleko palete. Apa tu ka makunray na paleko nakallu na po na paleko pati ko nga ngetamo. Iya. Aja. Karena kita hak pakai bukan hak milik. Na pinran nami po Allah Ta'ala. Nagahaga to ba? Nagayapon na ito. Mana je kong kau to na tetin rana pe tolay ka chespion na. Inra nyo to na pe palete ka chespion na lo ko chopon na kama chay. Makumati ito kong alatala makaligin ako to ni mo besa wala kumaji penalete. An begitu. Iya, dia nalarang ya agama itu macanti Pak Bu tapi jangan merubah pemberian Allah. Aja na to ka kita Pak, mega to ka kita nasa macanti o ka televisi ya narupan rasa. Iya, tapi dia tuh nak atau penrangnya. Jadi usahakan, ya maka kau nak macaki. Usahakan inang kawakapat. Tadi itu gitu namanya kanang kong kamasigi ibangun nang kasamit tapatamo kutong kana tu bola ata kusuru. Nabi ta makada mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi dito nakada nabi ta nigi bangun sit di masigi makadami mambana masjidan nigi tau bangun masigi dito nakada cik di masigi. Jadi aja nakada bangun sit di masigi man rasa ki ko cik di masigi. Iya, jadi maka nabi ta nigi tau bangun masigi o kolino karena po Allah Ta'ala ibangungan ngi istano ko ilala surimurin po Allah Ta'ala. Jadi itu tahu angkai sumbangan na ko masigi ko makbangun ite tatta angka hotele na ko suruh. Angka boleh ya kiboran. Namo dia na sampajang.
Iya, kata meron masampajang janji pasti dah kau ini. Namo dia nasampajang, dia minatama. Ang kabola na tapi dia natama. Makanya kan si Tondra akimis sholat wa atu zakah. Kan si Tondra ya loh. Tatongi sampajangin na sabah itu kuncinya surga. Kemudian wa atu zakah, keluarkan zakat. Akan menjasa kaki itu pasti dah kay mondre Pak. Ya mo tu sakka ijolo. Ya komen re ya saya tak tadu pe sakka ita pala yolo. Nggih. Ya je kanja na tapoda memang ibas nas naki buah karung zakat. Na piloks memang ya rumah kada zakat supaya kumopi galungin ni pasu memang. Apa ya kalau ni boleh nala ni makun raya lina mara izin. Pak ya kui dompingi galun na mo bapak na. Ya kui gugu galun na bapak na. Mak bajasi te galun na bapak na si sanay daros galun na mak na. Jadi upasang ya, jadi usahakan. Tapakan jaki sakka nasaba ya komeki misang waram parata tatamba atau de sakka itu. Apa iya ku iya tahu nge makamaja sakka kisi di juta na tahu pe masih di juta si tengah berarti 50% dale taminre. Ya ko pasti dah kakak dia na cocok nasaba de hitungan na. Ya ko sakka ka mana sa 2,5%. Komal ya ko ase kan 5%. Nasa digi na mega. Maka po yun kata mak dari ke nasa de nasiya gaidu pamaja nak masa de nasiya gaidu pasya game jumpa no. Nasa 5 pante siya mo dupa nasa 20 mi karong na 5 pante tumpa no 20 karong mo dupa. Ya kini 20 karong mo pano na 5 pante mi mo dupa dari ke no. Cede mi ana pano na. Begitu, makura syukur mi. Ya. Jadi usahakan ya ropa bo tapakan jaki. Itu kasakka wakka seke rakka si cawe ke mana itu. Napa nih denandre api Pak. Aja nanti kada tanya na suri mo direke lino bawang. Denandre namo boleh dito na menandre api. Namo na tu no tahu api itu dito na menandre api ko makan jay sakka. Nasaba kayo na sakka eropo. Cari pawasak makin lega ina mapacing. Jadi kung kagagay lega na mapacing berarti cari pane lega. Na dito nanre api dara eko dia na macarepa metu nanre api mako mati boleh tanya mi carepa maka tulu upel mo bola ko cocok ni mapacil lahiranna tapi hakikin na de. Jadi namo na tuno api tawe dito nanre na sabak sipak na mi api matuno ya ko nalagay sipak na pangalatala apa sipak na pi na tuno ya anu macarepa. Kama ko itu ya ko makadaki mitaw kinanre api bolata na magampang pakanya ki basaka na de na nanre. Namola tu na pita dito nanre apa de garopona. Kama ko itu apa na bibarahin 40 so na 40 ni na ituno de nanre api. Maka na pangalata lang podang api acake ko de nanre. Nasaba magay ano mapancing de nanre gagay ko palina kang ko de nasidakan. O pulok ko nito dasar na nang kaya sa mulabalo kaya sa kumanam itu menre ase barun na de nanre jolo ko de na baca kumanam itu. Tapi napasalaman na tayo makukuhay. Okay. Jadi ini penting saya wasiatkan. Mesti. Tapakan jaki masih dakata komiki selama. Apa itu tahu mabasay pa ay lay puji manang. Namo tahu seke puji to. Yo po tahu kat di itu. Namo tahu seke cacat to. Enggak. Iya. Bahkan dalam satu riwayat. Pernah saya baca Pak. Dalam satu riwayat. Makraya kong kataw seke latuki anak tako anak makun raya anak tajalalo tatariman. Apa pertama turanaka? Iya, dalam riwayat itu. Ketika ada orang kikir yang datang melamar anak kita aja mutarima. Apa itu tahu seke okolino dega sahabana namo kusuriman riba koto. Tolilau jadi itu. Iya aja teman seke Pak. Pak ko tahu maseke itu namo tahu seke cacat makala itu tahu seke payan padal nawali na pali. Iya. Iya. Nah penia komiki yang nggak tahu kanja abas sabawan nih. Pasti yang nggak kita tahu kanja. Nah mau pura ki lau salah 10 tahu ko makai mabas sakit apa tahu kanja ki. Tanya pasang pajang, ya ko pasang pajang itu makalan itu tepat. Ya ko pasang pajang ina maseke makalan itu pasang pajak bawang ya. Bisa mesang bawang lasuna.
Dia tu kisah na lason, ita kira lason na cala. Ilale uli na mamas sa to, ampu naman di tangan. Yan na riasa, bawang. Pasampajak dia kisah na. Yan pa'y kung kabawan na to, matawa bawang. Apalagi kung makali ustas bawang. Tapi jalur keselamatan, iya rolet yang asalamakannya Pak Bu, may galalanda. May galalanda. Ang kataw salama na sabak sampajan, ang kataw salama na sabak sikirin, ang kataw salama na sabak baca Quran, ang kataw salama na sabak ampe-ampe medicin na law padan na rupataw, ang kataw salama, bahkan kataw salama apa? Gara-gara olo-kolo ni way. Iya, jadi aja tak kada mako patade, deto na te mana suku Pak, dia lepas suku mana. Ang kataw kusuri masampaja maka galak tapi kusuri mapuasa na sanamu itu ramalang sa disipan rasa-rasa toka. Ang kataw kusuri masidak ka maka seke tapi aku masampaja sunat dia gagak kalay. Ang kataw kusuri masikiri bakita nga tapi aku mengaji ulang-ulang tama baca Quran. Jadi masing-masing kita punya kelebihan dalam ibadah. Aja takkan ketian dia nak kena sumba. Tunga dia nak kena sumba tapi kita melihat bahwa tidak pernah alfa sholat sunnah. Jadi nanti itu ibadahnya dia dari situ jalurnya. Yang penting kata kapui. Ya miko dito na tapuasa dito na tasikir dito na tangaji dito na maseke to ni desi saga buah-buah dito. Pamase manisapa. Tapi dia itu gak tahu dia kadecin apa kemana mo. Cuma kami tahu mega tasalan. Dia itu tuh gak tahu madece suku to pasti kekurangan. Namo pikko bati tamite tentang kekurangan. Iya. Jadi na to ampe dia tuh nawat dibencila date kung kataw si benci kay jamo ta bencila day. Kamu tuh matut nang kanewaiki. Apalagi ko pa politi pajay. Jalalo ta si salah-salah. Menre itu mancaji iyam itu ko watun na makampanya ten na madarino ka chano to na. Ya ko terpilih madari tatutu rapat. Tapi dia tuh nako Pak Dewa de. Iya. Apa aga nasa nanapura mo waja napaka napila. Iya, maka natua tako pura ko waja na pipila Mexico yalay. Amakiro. Yo po ko din na waja kito din na pipila to di matana matero. Yo po ko tali Pak Dere na makara pa salasain. Ini mata po gitu. Iya. Tapi dito gago ko diga. Ibadah kay katonroy matuk ya kapoy nomoro si di sampaja perlu jalalo tasalay namo magarepata sampajang ya pe ko detu le tapat waktu maka tama loroy tate 10 2 5 menit namo tate si di pita jamay kokopi ro sampak betuangan na dewa kada tunday sampajang de tapi maka aja tak kada ia minas sa ko pamula waktu ia ko monrin na de tatta ia sah bahkan makada nabita ya kung kataw masampajang pura mo rokok sirakan na tamo batu berikutnya masih dihukumi sholat pada waktunya. Kaya sepura ni rokok cica na patoko pole rokok masampajang lororo na tapak bangas sarat makanya nabita lay hukumu ngopi itu teh masampajang ko watuna walaupun ekornya sholatnya sudah masuk di waktu asar tapi karena kepalanya sudah ada di duhur. Makiro cuma makarami nabita abdalus sholat awal waktiha si kanjak-kanjak ne sampaja ko pamula waktu na sabak magay maaja na jito mabela idi na ko yuli anak tetap payuli na tapang kamaryo nya way yo po ko katalupi goray si gari gini si makiro mangundangi rapat tate erwa na tate 10 pinangka manre manitay nang kay na liwa kunrun mako tapi ako yundang ito apalagi ko de panatawa de panadapi waktu na nangka tate erwa undangan tate pito ni nang kamo kadi kasi matajang malanda iporanno mako matito po nga lata ala ko tate 10 na tama loroy na sitangana 10 mong kami man ako masigi itudang iya tutaw ijanji pamase maraja ko po nga lata yan na sa menunggu waktu nang kapo tutaw kama pitay na palari panapay naganggo setan
Pura ni nala salisapat dan ita si bunga-bunga na cuke si. Padahal pura ni bataw. Napay ni nga raman, weng kira sasay de panipulong na pulos si. Napay liwa gan na kung bangit katotaw bapi masalawa pita ni cakarudo. Jadi kapangaral itu. Tahu sahakang kagang kulangang kung makala katuto taw makala sibuk ki ustaz. Sibuk ki pa dito masampaja. Kala game ma pa sibuk ko kada tol masapadale. Sigilingan ije to kapang. Manang kamalupay malikwe dale nagara-gara masapadale. Mastina salay bijole itu jama-jama masapadale mulok ko matoro ingi dale Lawan ko yo milaw ko matoro ingi dale napa ko ka. Yan ito ang paisuro masampaja subo na palo galunge. Isuro masampaja subo na palo pasay. Yo po siya sama ko koy. Ang kami man ko pasay di pa nasubo. Tapi dito ka to penrama ko di nga. Aja. Ya lalu ko tahu panrita pa hakiki babu. Saya diwasiatkan itu. Ya kome koma barak ka dale muna ko masapa dale ko masip pitana na pa ko masuk. Yan ito nakada manu mature. Iya tu manu dia tu namanya makalik ja ukutannya nama peta. Dia patu nama peta dia panalabos so mata naso nendre nama cek. Tete 10 2 matu moni ni nataddu isiban na nasaba no malaikat sepertiga malam. Melo isubu matu nataddu isiban na. Nah, ini masih kira itu. Apa itu malaikat penjaga siang itu sudah turun. Masih pitu nano. Ya napita na tanen noni. Tegere. Ta 10 na jaji manre manamo. Makare-kare minanre. Yo pwede ci dia na tajaji na mo andre makatoran. Ay kala yo kumanu Tegere. Yan nanti akong kataw makadang kana kada pegay anak. Dali lopo ya tu bukan main ako tasi dia na anak makasibiang tatang kalolongan kaya sa syafaat pahala. Na mau paula deh tu tau mega anak na pak tau pa na tu tau mega anak na pak makadang nabitag kaya sa syafaat pahala ko puramu ya kay sinin na deceng na pigaw anak tak angka bonus na lolongan tomatoy. Yan na tu nakada nabita siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya tu anak makun raya syafaat. Ya kong kedua anak tanak makun raya na pasampajamu akaran nuki. Dia na pagisaiki po nga lata api neraka. Ya mi ko aro anak aro ni sabaran. Sabar ki koron. Pak Dega apa jaminan na koron na makun raya. Dan itu pun ahli ibadah kata Nabi pas sempajam. Yan ito yang pay wilawdan nabita supaya mega anak umat na matu madimonre makunray. Iyan na makukuha manasa. Kaning kamati tadi makunray. Kamana karon ko bisuduk na mo. Iya. Pak mangka riwaya uruntuk maka dade na kama lino na rekode na 1 banding 50. Kato maka 1 banding 40. Jadi 40 makunray na pasi di arone perbandingan na penduduk na dino na pakama lino. Iya. Maga na kira-kira jagai arone kuci di mani arone na 40 makunray. Tanaw-naway ni gare. Aja na narone tapu iti na kuci di tilay na 40 iti bira makumani batita jagai. Makole ba nito batewi jagai wi makunray surum ri akhir zaman si bawa jagai wi arone di akhir zaman. Tanya nak makunray bawa mapak bitaw makokot. Namo arone mapakataw-taw. Natanya to malole ba namo to matoy mi gato ginte. Iya. Mega Pak. Mega terpengaruh. Biasa nak malole ini makukon mo to matoy. Apa iya na roh HP wero? Iya. Iya na roh HP we. Mega lakda gunana tapi mega to kasolangan na. Cecawali na sa to panditata. Iya. Ya kuidi melo makigunang ko deceng mancaji deceng tapi aku mi palo ko jay majay. Mako mega to makala pa balya tu HP kakade nang kana balya HP. Ya ko makala ko talu to na tapu tau makatan ni HP mi tu pa balya. Makit.
Makanya saya wasiatkan, terjaga tantangannya sekarang berat Pak. Dia nama gampang. Makanya kau masalah aja na Pak itu kau HP tak buka mana pita mana. Aja na ni sama nang itu masalah tak. Iya. Mapangewala kay na tapamaki buat status. Oh ternyata kau begitu. Ya. Apalagi kau maki buat ni status aku tersakiti. Kenakalah. Kung ka masalah, ambil air wudhu kemudian sholat. Nah sebab degaga komunikasi langsung si tembus pong Allah Ta'ala tanpa perantar kecuali sholat. Ya kau pak dong ngamit tamu pa itajam. Makanya kau macan ringilah kay taja tilo dong. Iya. Aja tilo dong matanggal ada Nak kedua ni mereka malaporo so sining, malaporo so kami sih. Maga ni ko jumain na chandri. Namin lodongin ada penilaporo. Nacatak mi malaikat aso satu dicatak mo pa asoha icatak mo pa sini pinapelaporo nawad ditubot tina dia penilaporo amakiro dito nawad disalahkan malaikat nasa bayaling tugas akadua ko malaporo seminggu aso sini mo lapor aso kamis. Makanya Nabi minta kalau ada kebutuhannya umatku mendesak suruh ni masampaja. Nah sabaya sampajangnya sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Nah catak mi malaikat pahalana. Tapi urusan tak si urusuki langsung si Bapa Allah Ta'ala. Iya kok pak dongeng. Nah catak mi malaikat na pernah lapor. Kamakir. Ya nanti ya ampai dia usah takak. Ya tu kau tahu diwak lampi na doon na kupure mak beresalah. Aja na kupure ko mak beresalah. Na tatutun itu. Walaupun doa sudah sholat itu dijanjikan mustajabah. Tapi dia kacau ikut sampaja monrimil lawi. Nah sebab sifat bicara langsung itu Allah Ta'ala. Kamu kira. Pada kena mata lipongi. Aja lepat dia patah lipongin apa kau milau. Salah-salah itu. Maka dia malaikat terlambat kau bos. Nah pura nama bicara. Kamu kira. Mestinya dipahami. Makanya seluruh ibadah itu kan ada sholatnya. Meki joka. Angka doa musafir. Bismillahi tawakkaltu. Alallahi. La haula wala quwata illa billah. Ya kota baca ya aja tak pasti sambung. Kalau lupa dong itu Pak Bu. Bismillahi tawakkaltu 1. Alallahi 2. Wala haula wala quwata illa billah 3. Ya koi baca bismillahi tawakkaltu ini akan ni agak ya kata joka. Agak tak kata joka. Meki lau masinga, meki lau siruntuk, meki lau maga atau dalam perjalanan. Aja kan masih lah maka nak musibah deh. Tabacanya itu bismillahi tawakkal. Nasaba upam mulaiwi, nasaba barakaasan na po Allah Ta'ala. Tawakkal tu okko maidi madenun. Napaki makada alallahi sinin na mele urus okko mana midi uparewa po. Napa makada degaga elo ulle ko tu elo ulle tamana minat yasa la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Jadi baca bah bismillahirrahmanirrahim. Napa gini meti cupu bola nama ko napa tu. Awe. Yaro tomata tariolo macam makada kiasan. Maka da cengari copok bolamu. Ya kumita mo pi copok bolamu tu de salamak ko tu. Yo pidi copok na bola te cengari. Ya nasang itu copok bola ajojo na ulue. Ajojo na ulue de tu ni cengari cukuki. Icukuki ajojo na ulue ya kodega kay bayangan na ulue kada aja mujokka. Abalatu. Nyana tu nasa copok bolamu dia tu nak kena copok na bola ya monroy ya copok bolamu iya yo pidi macopok na bola ta yonroy cengari dia tu le cengari pak liwai belana makanya tu nak kena copok bola mesti tongan na ulu tu jojo na ulu na suruh kimi
Apa ya tu tahu melo enakan na musibah kalau dalam hikmah itu dia metode juga jojo na ulun. Hilang itu bayangan kepala. Apa dia itu gaga napakang kapong Allah Ta'ala dia nalingitan ra. Takta nalingitan ra dia nalawawang itu. Kung kataw maka na mati mandada, dia na mati mandada. Sa palay ko to maka de. Iji tiya sa mati mandada. Ya ko sila lo na jaji na mati. Tiya sa mati mandada. Sila lo na mati. Ya ko mun rumi 40 taon na mapamati. Dahil na mati mandada na makatit tatuwa. Manang kamu sa mati mandada. Napatapulo tutut. Ya miya sa mandada ako tapapas jaji na mati. Yan tiya sa mati mandada. Pa sila lo na jaji na mati. Ya ko 50 mo tang umuro na mati. Dahil na mati mandada na makatit tatuwa. Ang kamana tu tanra na may kimatinro ka tanra chakarudo. Papedali manang ito. Ajalalo ta sa saya tu chakarudo pa mega to na mo chatinro na charito. Manang kamana nasa makwa mata patinron. Awe make gatau pa cia matinro matanna. Egan na jamaah ku uruntu ang kalalo siminggu din ang kalatinro. Macalla matanna pada komelo makbetu makdara matanna. 1 minggu tidak bisa tidur. Aja. Papedalela dia tu cakarudu Maga na kene langsung bangi matinro dia tu cakarudu. Matangangi mapelado tu nata pamatinro bawa. Iya na tu ampai makada nikmat salah satu nikmat itu dan tanda itu adalah ngantuk. Aja ta seseleta. Akada nabi taja mo gaw bawang lemo. Ya ko cakarudu ke tinro ki. Aja takar meno aja na jolo apa pisawi. Apa ya ko jama-jama tataja makada selesai jama-jama aku degal selesai. Apalagi makun rey. Degal selesai zaman. Pure masasak melo madako sasak pure madako sasak memen re manasu pure manasu me pelenanan re pulang pelenanan re me ma bisa panne pure ni man re matu ma bisa pare pulang bisa panne misi 50 sasak pure 10 sasak misi lepi pure lepi sasak misi lo manasu dega purana iya nakala selesai pijama kuas sampaja dena na sampajang iya na tanne di papurai makiro adega purana jamata tu wah, iya gari arone kamu. Iya, dengan itu coret jeung zaman makun raya. Makanya ti Pak Guru ki Bu, ya kotome matinro ibace subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 supaya sininna takko etak de mana kotomo. Itu Pak Burana. Ya kau mapak boting yang kata sarai nama mapak di mana atau boleh ki mangoto mabela pura ki makareso maga nama mapak di leleta ya bamu tu tak baca. Ya tu ni Pak Guru ngi Aisyah ko nabita. Anu pati mah. Kami lawi pembantu nak nabita melo ko Pak Guru lebih makanja daripada tu milawi. Kaya rumah dia nanti tidak fit. Agana sanabita. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu kan ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah bukrata wa asila pas singkeru nasan makanya 100. Kena kita baca ya roh. Dena matakko. De topa tu nama pat dia lelena. Apa kata tu makure ko pure matinro na pamoto undo tak kajenna. Madodo nyawa, iya tu baca sebelum matinro tapi sebelum bukan sesudah bangun. Riwat tu melo tak matinro ni baca. Pa itu Pak Dongang ko to matinro mak jenne ki jolo. Baca Fatihah Pak Dongang matinro bismika Allahumma ahya wa amut. Napai baca Fatihah kepa qul huwallahu akatelu kulon surat bil falak akatelu kulon surat bin nas akatelu alif lam mim kahum muflihun ayat kursi napa 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah la ilaha illallah 100 kali subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 alhaqumut takasur kacicam kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah kapitu mari ditabaca lo kan. Agak JP tak baca. Iya, baca mana ngiro Bu? Fatihah kepa pada ko to masjidat ke 400 dirham berarti 40 juta. Baca qul huwallahu wa katalwi patamma korang. Kulon surat bil falak supaya dia ganggu ki gangguan jin. Baik itu kiriman-kiriman. Kulon surat bin nas untuk pakai salama. Alif lam mim sampul muflihun untuk akidah. Ayat kursi itu pagar 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah supaya dia ganggu kijing. Bismillah ke-20 sidi
tutui supaya kongka ilmu hitam na kiri tahu. Kemudian yang kedua, pencuri tidak akan naik ke rumah orang yang membaca itu. Detonale lempa bolana detonan reati kecuali itu temak bolo kuirisalo wadi memang ala lempa. Iya, kan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwwata illa billah. Dibaca kepitu maka Nabi tak aja mau matinro pada mau umrah ke Cicang. Kaya sang umrah yaitu ampai ko to matawa apakah dia dibaca. Makanya kepitu baca karena itu sama dengan umrah satu kali. Alhaakumut takasur baca cicak pada ku baca sisa buaya di lalana korangnya hadis dari Aisyah. Ya. Agak kita baca ini. Tiga kul, alhamdulillah. Tak berungang ko pala lima tak dia micu ya berungang min apa ya sapuan. O kota kalian riasa mandi ayat supaya nomor sidi dia ganggu ki makhluk halus. Yeah. Kemudian yang kedua dia itu nanu kita kolok bansane melipenge bansane kalajengkinge namo bahkan nyamuk itu tidak akan menggigit itu sampai suruh ki masa pun kota ya betul kan mandi barakah namo aja itu ketua milau doang itu tuh Fatihah atau bi barakatil Fatihah itu kemudian dihisap dan iso ikupurnya so napa ya sapung kota kalewi ilawi barakana itu namanya mandi ayat. Jadi itu dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka tuh pada ayat kong kamampat diutu baca, kamu tuh baca pak. Tuh. Jadi sebenarnya banyak. Nah, kemudian mesti makada kau nang kamu dalakta makanja pion rota. Apa itu alalangin kamaki alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Kemudian digiring kepada mahsyar, nanti di situ baru mizan, setelah itu titian siratal mustaqim, kemudian antara syafaat, kemudian antara surga dan neraka. Ya, komuniro. Tapi angka tu tahu kok pinaraka na pijempuk. Angka tu kok pinaraka ni jempuk. Angka tu kok pada mahsyar ya len naungan. Angka tu kok pimatu titian siratal mustaqim bisa dibantu, memudahkan melewati. Angka tu kok meninaraka na payala. Syafaat na Nabi tak tu dan rupa angka syafaat khusus sebelum masuk neraka Nabi sudah beri syafaat. Angka tu syafaat umum ko pinaraka na payala. Iya ko Quran de. Iya ko syafaat Al-Quran mapamula la kuburu na jaga memen ni. Si salah. Iya ko syafaat na makanya katu surat apalah ya? Suratul Mulk tabarakah. Apalah ibu. Iya napalakmu itu suratul Mulk insyaallah. Itu menjadi perisai di asap kubur dalam asap kubur. Maka di Nabi surah Al-Munji'ah. Isengnya Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Tabacai tapalai. Ya ko tapalai ne waiki insyaallah. Angka riwayat itu kone maka angkai malaika pacalai melo calai nah kada suratul Mulk aja nasabangka ka ilalanna. Maka dia tahu kalasi. Iya rote tau pase, ternyata musri tau pase. Iya napole boto, rewai, masempajang inapa, mengaji, baca suratul Mulk, paboto. Salat tapi pase, masempajang sah, masempajang. Tapi boto matay. Nabaca mati suratul Mulk sampai dia bisa hafal. Iya na waktu na may calla, makanya suratul Mulk aja mau calla, nasama angka kailalanna. Dan itu tidak disiksa. Iya, barakana suratul Mulk. Tapi dia suruh kilau boto maka dama angka pa boto ipas salam aku suratul Mulk. Iya. Jadi itu penting. Betul kan ya kokorannya syafaat Al-Quran sebelum masuk ke neraka. Pak ni kamu tuh lala syafaat meloki dalam sakaratul maut. Itu ampe ko sakarati te Pak iwaiwi. Peko bete mewaiwi jeneki. Pak enang kamu jenek nate na mati sahih. Kemudian talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kau dia nulek baca. Magina la ilaha illallah Pak. Matanya syahadat. Matanya ayat kursi. Magina suruh baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. Ya kau syahadat. Kedomo patimun. Ashhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dena cucu itapu ko dena kedo timu. Ya ko la ilaha illallah dena kedo timu lillahi di bawah kedo. Bahkan nang katawa dibaca Allah. Pak dua tuh hadisana. Man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah, yang lain man akhiru kalami Allah pada halal jannah. Jika dia nulis baca asyhadu alla ilaha illallah, ya mana Allah. Allah. Tapi aku nulis mau baca, kita suruh baca. Aja tak baca ya, ilala ngemi. Makanya laki nu talkinkan, tuntun dia. Ya kau pura ni baca kada la ilaha illallah. Amma ko ni aja na tanu sih baca pi aja. Amma ko ni ina pura mana baca. Ya ni kau pura na baca la ilaha illallah pasti kana nak tuntun sih supaya akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Mega apa tahu nasa way pura mo lala ngaro la ilaha, tapi dia na baca. Mestinya kayak dianukan itulah orang yang meninggal itu, orang yang sakarat. Dan dibacakan surah Yasin. Bacanya surah laki no mau takum di surah Yasin. Tanya itu dibaca surah Yasin. Tapi surah Yasin tanya Pak Bunuh tawa. Pada semana de syafaatnya itu. Makanya itu orang kata pandrita di kitab hikmah itu nasuruh ki baca surah Yasin untuk orang sakarat itu angka yonri lepang. Bukan salamun qaulan min rabbir rahim, bukan. Tapi yonri lepang itu kalimat mubin. Fi dhalalim mubin. Lepani corona apa hilo dong. Itu 7 kali terulang dalam surah Yasin. Jadi ya narutabano kuna dapi ro lepani. Tanya salamun qaulan min rabbir rahim. Yamini pakai salamun qaulan min rabbir rahim. Kung keluarga tak dalam perjalanan, atakko na kana musibah dalam perjalanan. Atau meloki ko bapak bilodong ngina salama pi salamun qaulan min rabbir rahim. To lepang baca ketelu tapi di antaranya itu ada doa. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apa mer to? Kaya betul ni baca ro bismillahirrahmanirrahim. Ya ko pura ki masa baca mangaribi ta baca Fatihah cicak kul Allahu katallu. Kalau surat bil falak kacicak, kalau surat bin nas kacicak, ayat kursi cicak, nah perlu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama'i wasallam. Dibaca ketelu. Iya, supaya dia akan den to mangkali ngakariba maja. Kemudian juga tidak kena hal-hal yang tidak baik. Iya. Pak Mega tuto biasa masih reati kong katau madecing. Pak ya tulah saya tulah sati maka toja. De apa tu napita? Tapi wai majalah dah. Nama dari ya punai ini tu dari mapunai nama gampai iris saya tulah sati ya nang katau malio to bali bola ta malio to nai di masusah. La sati ya tu. Ina tia sapat dia ti. Iya. Tawe mali kipasangi ngali nama denrem. Tawe mali gulukas salina mekke. Nah itu lah saya tu. Malio to bali bola ada sini. Ne cicilnya tu maka na cicil na tanate ko suruh wajah. Tapi dia tu kagak kopenra dia kagak. Mereka. Kemudian amalan aga Pak Bu magampak-gampang ijaman nama tandre-tandre palanna. Angka tu natarongang ni nabita. Nasaba ni sa nabita kana maponcho numero na umakku mega mo itinro na nanya tuona. Kami gitinro tanay tu tato. Tanay kini kare. Tadi saya datin rekon ni. Tadi saya po. Tadi dua. Iya ko tadi asera datin ro. Moto ni tadi 5. Tadi apa? Ko tadi asera la ko tadi apa si jam? 7 jam. Napa matinro sa si? Kung matinro 10 jam. 10 jam yang mana? Kung 3 jam yung matinro. Berarti 10 20 pajat lang na sa sasiwal ni. Agad taja malen na manre. Apalagi kung kataw tate pariwabo piwan ni natinro tate serapi lenoto. Napa matinro si tate si di sangan na pilima noto karemeni. Yate itu karena pulo na taong umuro na patapulo ita lutaw matinro. Iya. Makanya tu ampai komeki matinro niya kami untuk deceng.
Matin roki ni akan moto masam paja tahajud. Pokok tanya kang untuk moto masam paja subuh. Kak matin ro masih supaya moto kak masam paja subuh. Siaga tak matin ro itu dinilai ibadah karena tidurnya untuk salat. Pada itu kemakalan kak matin ro masih untuk moto menonton Pak Goro. Ya tahu itu nolonga. Nia kemarin untuk agama. Pada matu ko subuh masa paja subuh ki. Suju pacapuran na sampai paja subuh. Tania kami mani masa paja lorong. Jadi kenro ki lo tetap menuju ke salat. Ya nanti asa sampai paja tepat tuh. Tania kami mani. Makanya niat salat dengan niat mau salat itu beda. Ya kok niat salat pada saat takbiratul ihram. Kalau niat mau salat, aku suju pacapurannya. Makanya tuh sampai beresalangnya dua. Ini tuh beresalangi, ini tuh mak beresalang koto sirut tuh si berpisah. Makanya salam ke kanan isumpungi wetu pamulannya. Kemudian salam ke kiri napela peseng. Jadi kotanya kan masam paja tuh. Itu kira kau suju pacapura ke sampai subutannya kami masam pajalor. Lauki galungnya tetap menuju ke salat. Apa puratannya kan untuk masam paja. Lauki darah tetap menuju ke salat. Iya kau mati kau darah tanah mati sakit karena meninggalnya untuk salat. Nama kira. Ya neriasa sampai tepat tuh nangka ada saat nabita. Maka Nabi ta umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Sujud pacapuran na tarawih pacapura sujud tarawih. Ternyata memang ini untuk matarawih atau memang maka majasa kaki makoto. Mapuasa ki makoto. Masih sumpu-sumpungi. Aja nih lu makan. Assalamualaikum lepak nih weh tepat 5 menit masam paja na pasti tengah jam mak gosip bangker roki. Nah itu lesokongi. Nama kira. Mestinya niat. Itu ampai koto mengaji. Biasa kima pertama korak dah. Agak sana jero. Hataman Quran. Kung kana anak biasa pandai tema. Itu pandai tema. Na baca wa duha layawa kan. Nadapi kulong seberat binas. Rewa pe malakopatnya si bali planning. Malay gang kahumu muflihun. Na pamilaw dok. Magini parewa na teman yun na. Mani parewa. Itu namanya tahlil Quran supaya dia naletu Quran na rewa si pemang. Jadi ya romatu komatei berarti dia sudah berniat untuk menghatamkan Al-Quran kembali. Jadi aja na teman apa tatutu deh parewa jolo supaya si sambungi materu. Makitung pa suruh rewa tu jolo. Malay alif laming gang kahumul muflihun 5 ayat pertama suratul Baqarah. Makitu babu. Jadi ajak tanu betul kan tapi aku ya Pak isa suruga tau malapa itu tinda. Dia susah no kepada narupa tau. Isa suruga itu. Katau malapa tinda cubi-cubi aku tahu makalai de mero kasih nesang. Palai kong katau meme mapangewang nesang ele na tuju makalai si salah ka aku mapangewang alabi di mamako. Ia tahu makitong kabolaan aku suruga. Yung pwede siya sa manasay sala na to mewah nasa yang pati mewah. Iya. Tapakan jaki ahlak taku pada tarupat insyaallah. Kalau mau yang yasir wala tu asir kata Nabi mudahkanlah jangan persulit. Bisa suruh betul ya tuh. Iya. Tamudahkan kita urukong kagaga tahu rusuk tamudahkan. Gagagan nate mudahkan. Pak maka tega Pak sidaka itu maka ka termasuk di madiri dalamnya makohe. Yan ang batu kutu tangan lalang italagay. O pakai pasalama itu. Yung kagoro kutu batay itu tutui. Yung po to mabiri batay. Mangudo sarli na pengin lo ko tangan batay. Sesa. Ang katudosa pa. Di napahang ito itu polisi tidur Polisi tidur mo kaya sana. Dosa lupoy itu. Ya ko ruway sa na panumpanaw to na lupa o to na nano ko mana tayo ko to ruway na di mana gitu toton renge. Ya to din sa dahari tawo ito. Niya kung kaaga na suri na bitalagay. Ang karupo ko lalang na suri lagay. Pindahkan duri di jalan. Itu adalah sedekah. Lagay. Iyo po hindi to maki buah palang ko lalang ya. Palagi ko ito bango to pasangking Dia nasadari itu dan itu dosa besar itu. Dia nasadari. Iya. Tapi dia tahu ko di. Nasiyaga to lalo siya pa motor makire-kire mapadisi manang. Siya kan na tahu isusay lalan na siya gara-gara di tara ro gagaro.
Mate ki matu na to linola mo patawi dega ngaidi na to di wasusat. Ci di bawah tau isusai pak wat disiratu kita tertunda tama suruga untuk minta kehalalannya nanti kalau jadi kemudian. Apalagi kok siratu teh susai sesok. Nama-nama igare. Tapi dia tu kok penra di. Dia tu gaga gitu nak puluh kuro dia gaga. Iya. Ini dia nak sadari tahu ya. Iya. Mudah kan? Nanyam itu tahu lomongi pada narupa tahu Pak Salama. Kemudian agame tola. Iya ko sampajang angka tu sampajang makan jalada. Ko sampajang kemudahan sakaratul maut angka tu ko di Jumai. Namanya sholat sunat tahwini sakaratil maut. 2 rakang. Purapi mas sampajang mengeribi sampaja sunnah rawatib imun rinna mengeribi 2 rakang tapi pangupuna izazul pangupuna tapi itu dibaca 15 kali setiap 1 rakaat. Itu nama lampe 10 menit tajamah. Tapi itu untuk kemudahan sakaratul maut. Yang kedua ipatajangi pasagenangan iki buruna. Itu sholat sunat tahwini sakaratul maut. Biasa mau tajamah kapan? Ya kota nayero sampai sunat awabin na tajamah. Anna rakana palawangan na mengeribi isai. Ya dampangin dosa 50 tahun tanah. Kemudian sama kalau kita sholat sunat 12 tahun lamanya. Itu sampai sunat awabin. Ya kau dia tu lejam ya soso cica nasi minggu. Namo ya nak ni Jumat bawang. Ya kau dia tu le sisa si minggu sisa nasi ulang. Ya kau dia mau patul le sisa si ulang sisa tu nasi tahu. Ya kau dia tu le nama pati pure tajama cicak. Iya. Ya kau dia mau patul le aja nalakutu. Kemudian ya kau puasa, engkau tahu tu puasa makan ya. Kau dia tu 5 puasa Senin Kamis, puasakan ayyamul bid. 10 talu 10 pas 10 50 ulang. Pertengahan bulan Hijriah. Iya na tu puasa nasa nabi tanigi jame pada kuma puasa sulap bujur. Itu juga untuk awet muda. Itu puasana Nabi Adam. Biasa minta jame rodi. Ayah kau dia tu le pasidakay na ton roy. Engkau tahu tu pasidakah. Engkau tahu tu sikiri. Ya kau sikiri. Subhanallah bihamdi dia hadada halki wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Nigi baca ketelu itu yang paling berat timbangannya nasa nabi itu seremon. Kita baca ketelu kau pergi masa panjang. Malpun cuma tu subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Apa lagi? Depa. Ya kau dia tulis pasidakah. Ya pasti ya memang kalau memang ni pasidakah kami nama tanre kega. Ya pasidakah kami nama tanre. Ya kung kataw milaw sumbangan ya lengi goncing on dita. Dia pernah kata jamai. Kamilaw sumbangan kala katala goncing na lodi malah. Atau ya lengi tasa inalena malang ya lena. Ya pe ko de tulay aja tite ko tak berengi pasidakah. Kalabani rodi na patapampen makalabaw. Kena tu nak kalapong Allah Ta'ala nigi ataku malenga dia na bilangan nga nalenga dia tu bilangan ng perewakan. Yo pokoy gatangin na si Rato na paisoro si Pemata. Anra si Malaika. Sila da imadekim. Tapi yang kata pasti dah kebabu. Sering saya sampaikan ini akhir-akhir ini supaya kita bisa amalkan. Saya dapat itu di hadis aga angka tahu nasa nabita dia naloko pada masyar apa napa ibangkit katau ini palalamat tinrosa tu tema tu malalalo pada masyar jampu memang dia lena jadi dia naloko pada masyar antri baru berjalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput oleh para malaikat kegayaro tahu masih dakai dia ni sangi makalani kana sidakai tahu isi dakai dia tu ni sangi makalani kana sidakai. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya ini mampu-mampu aja na masjid kematan rang kita pakai. Ya ta pakai na. Iko carana sa paki onro wadinge masjid kaki detis sangi makalani ka tahu tasidakai. Ya tahu ko ro tasidakai ya deto ni sangi makaledi maling. Kama gampang mo Pak. Mega tu pesantren ko penrang pesantren na gurota. Pesantren prepare, pusidra banyak pesantren. Apalagi ko kepala korang atau panti asuhan. Tapi tidak bani gurun, maka databe Pak Ustaz yang kagana takut nak sekolah wad ding bantu.
anak yatim atau fakir miskin maka da engkah maka da isyaga pakai majana si ulang ngukutun anak itu makanan maka da misalnya 500 sabu kada iya pakiringan ipak kamaja setiap bulan iya petanggungan tapi aja tapodang nga iro anak kada nigasan aja to na tapasirunto ka aja to tapodangi maka da iya bantu inaro yang asa nabita tau masidakai denis sangi maka da niga tau nasidakai tau isidakai ya to nisangi maka da niga sidakai. Jadi ya kupa selesai mati orang anak nama na berhasil denang kaniris sama kedaya dia bantu ya anak waktu nama sekolah. Itulah yang sebelum sampai kepada masar sudah dijemput. Dia lo antri napai malala na jemput dibawa ke Rafiki lala. Yo pokoknya pasi pulungi itu tahu napai bagian ngampel lo ni soting ibalender mana mau pa ya. Dia langsung itu. Sapaki lalang yawat dingi magampat tama suruh di nanti atau meloki tama suruh di tantri meloki ka magampa bu telu pesan Nabi tayyada hulunal jannata salam pemeki tama suruh dengan penuh keselamatan kega wala ide cetau mapeja lakoridi ya kung katau maseke abas sakit na paujaki tayo tilaw daw ng imadece tulemo kira-kira yo puko maseke ite ito makala ito siya kaparanga marana chaw sisile mo aja nasa layo yang kedua oto ki makasiwa di waktu mana-mana tinro na tau itu sholat tahajud namudun rakam kemudian yang ketiga wajarang indra dan tawakin rangnya deni podang bali bolata macicil motor ini palepat insyaallah bisa suruh ya kita tulemo madodong memang tapi kalau ada tu memang cara maku mapamula na latu capa ya to na cidetal Rasulullah itu disebut Sayyidul Anbiya makanya bulan yang dihadiahkan kepada Rasulullah bulan Ramadan maka disebut Sayyidus Syuhur hari yang dihadiahkan kepada Rasulullah disebut Sayyidul Ayyam itu hari Jumat istighfar yang diberikan kepada Rasulullah juga disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sininna Nabi angkaman istighfarna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sikirina istighfarnya Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sininna Nabi angkaman istighfarna tapi khusus Nabi tak karena dia adalah Sayyidul Anbiya diberikan Sayyidul Istighfar agar nasa Nabi tak digaga pak dongan na paturu po Allah Ta'ala ban nama pamuli Nabi pamulangnya leturia menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Jadi degaga patari ibalisi bapak ibu sekalian nataro sesakali rilainne wattuna na paturu po Allah Ta'ala Sayyidul Istighfar. Tarimi matok magay makri balisi makku manibate kumelo pa sila kaibi umat na Nabi Muhammad na apo na Nabi Adam. Tapi angka pak dongan na paturungan ni Pong Allah Ta'ala sekali saja dibaca Pong Allah Ta'ala jamin. Ya makanya Pong Allah Ta'ala napurangi Nabi ta. Muhammad sampaikan kepada hamba-hambaku dan kepada umatmu. Siapa yang membaca doa ini sekali di malam hari. Kemudian mati ya Tuhan ni. Ia jamin isa surga. Ya kau baca ikosoy na mati ya tusu ia jamin isa surga. Ia benar ta pala. Macila kay ko ta pala ya. Ya tapala mo insyaallah jaminan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taplan. Depa rewa kimatu ang kamanamu tu HP na anak tato HP ta buka Google na patakati Sayyidul Istighfar itu akan naik di situ. Talayaro. Tasura na download at tataw tasura moki na patapala. Tapala ipa. Nabita jaming itu. Pongalatala jaming. Makin nabita degaga pa dongan na paturo pongalatala na teribelisi. Nasaba memo pongalatala langsung jaming. Ya komeki ijaming sa suruh ko pongalatala amalkan. Doa saya mengatakan itu pendek Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya mina malampe ko deni apa
Iya, nama lampemu iku Allah nanya. Iya. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan terkhusus kepada anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Tasyara rewi ki buruk na tomatotta. Dena pada tu kumillau domi ne ko tolong masyara. Maga akali barakan na nareko angka tomatoto lilai SMS mituli talipongi mi sami itu mengirimkan doa. Si bahawa nareko tolo siarewi. Begitu ibaratnya dengan orang yang meninggal kemudian diziarah. Nah sabak tembus tu pakitan atau matewe. Nah ita ki okolino. Alena almarhumah itu tembus ke dunia. Pada lebak tu tau matinro ko manipi. Makita matana tapi tak tutu ko matinro tawe. Tapi makita matana ko katulu-tulu. Merengkalinga do cilin atau matinro itu ko katulu-tulu. Tapi kenapa bisa dia tidak melihat? Kata tutu matana ko matinro itu. Tapi magi nakita ko katulu-tulu. Makolek bak tu tau dalangnya lekuburu. Dia bisa melihat ke dunia tanpa menggunakan mata lahiriah. Yana tu nakala nabita an-naumu akhul maut. Ya tu matinro masih lasurang si bamatiangan. Ya ko meki misangi pacala kuburu. Ya ko katau matinro katulu-tulu igasa, katulu-tulu nalalungaso. Ya ko moto imapat di mana ngalelena. Tapi tidak disentuh jasadnya. Makolek bak tu toy lalakuburu bisa disiksa tanpa disentuh jasadnya tapi dia merasakan sakit. Ya natunale akal barakan nabita tahu matinro sebagai saudaranya mati. Supaya tali agurun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.